Ndabasuhuje rero inshuti bakunze mudukurikira nk'ibisanzwe nitwa Gilbert Twizere nkaba ngiye kubagezaho amakuru. Murabizi tujya tubana mu makuru atandukanye y'imikino, nkorera kuri channel yitwa Imikino Empire, ariko nanone ntabwo bivuze ko kuba habaho imikino ariyo sije twakwibandaho, kubera ko n'ubundi nshinzwe kubagezaho amakuru atandukanye ari kubera mu gihugu, yaba mu gihugu indani ndetse na outside of the country. We are here to inform you the information. So nkuko mubibona rero, murabona uno munsi natambutse hano muri kaminuza nkuru yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ubu kano kanya isigaye nayo ari branch nk'izindi. Ayo ni amateka abantu bakunda kwibaza, ese ni iyihe mpamvu kaminuza yiswe kaminuza nkuru y'u Rwanda? So tugendeye ku mateka, iyi yahoze ari kaminuza, kuko urebye mu gihe cya kera iyi kaminuza yari yo ihari mu gihugu yonyine, ari nayo mpamvu yitwaga kaminuza nkuru y'u Rwanda. Uyu munsi wa none rero, cyangwa se muri iki gihe turimo, byarahindutse ibintu byo kuvuga ngo ni kaminuza y'u Rwanda nkuru. Babaye nk'ababihinduramo kuko wasangaga bikereya difference hamwe, ugereranyije n'abanyeshuri biga kuri iyi kaminuza ndetse n'abandi biga mu yandi makampisi nka Remera, Nyagatare. Murabizi ko igihugu cy'u Rwanda gifite amashami atandukanye ya kaminuza. Niyo mpamvu bavuze ko ari kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Rero aha turi murabibona, benshi ntabwo mukunze kuba muhazi. Iki ni igice abantu batakunze kuba bamenyereye hano muri kaminuza. Aha naho bita Imamba, uganye hepfo ngaha naho bita Iruhande. Hari abantu mujya mwumva bavuga ngo za Ruhande, ngo muraho. Dore naha ngaha bavuga aha ni Imamba, ugomeje hepfo ngaha, aha bahita Iruhande. So rero uyu munsi wa none tukaba tugiye kuganira ukuntu abanyeshuri batuye cyangwa se biga muri kampisi uko bimeze, uburyo babayeho, uburyo babayeho ubuzima bwabo bundi muri rusange. Nicyo kintu tugiye kuganiraho muri aka kanya, ariko nifuza kubanza kubereka uburyo kaminuza yari yubakitse, kuko ntabwo abantu bagiye bakunda kugaragaza. Kenshi bakunda kugaragaza bâtiment centrale, ariko nanone iki ni igice gikunda kuba kirimo library iba hakurya muri bâtiment centrale, hafi aho ngaho muri library. Ariko hano tukagira icyo bita inyubako nanone zigezweho tutabura kubagezaho nk'abakunze mudukurikiye. So rero nk'abatsindiye rero, reka mbabwire ko turi kumwe. Reka nze mu kanya mbabwire neza uko ubuzima bw'abanyeshuri babaye hano muri kaminuza buba bumeze. Murakoze, reka nze gato.